Nekdanji prvi mož CIA je bil v predstavitvi novih sankcij proti Iranu izjemno slikovit. Združene države Amerike bodo po njegovih besedah po vsem svetu iskale iranske operativce in jih zmečkale. Iranu pa nikoli ne bodo dovolile, da se dokoplje do jedrskega orožja. Vkolikor Iran ne bo spremenil svojega obnašanja na Bližnjem vzhodu, se bo znašel v velikih težavah, opozarja Pompeo. The Iranian regime should know that this is just the beginning. The sting of sanctions will be painful if the regime does not change its course from the unacceptable and unproductive path it has chosen to one that rejoins the League of Nations. These will indeed end up being the strongest sanctions in history when we are complete. Da je oster nastop proti Teheranu edini pravi način za zagotavljanje miru na Bližnjem vzhodu, je prepričan tudi najtesnejši ameriški zaveznik v regiji Benjamin Netanjahu. We believe this is the right policy. We believe it's the only policy that can ultimately guarantee the security of the Middle East and peace in our region. And we call on all countries to follow America's lead here, because Iran is an aggressive force. A Združene države Amerike so kljub podpori Izraela v svojem umiku iz iranskega jedrskega sporazuma bolj ali manj osamljene. Evropska unija je tako že napovedala, da bo storila vse, da iranski jedrski sporazum ne bo propadel. K preudarnosti pozivata tudi Kitajska in Rusija. Eden najglasnejših kritikov ameriške politike do Irana pa je zagotovo turški predsednik. Kendi ellerinde 15.000'e aşkın nükleer başlıklı silah bulunduranlar şu anda dünyayı tehdit etmektedirler. Onlar rahatlıkla bunu kullanırken farklı ülkelerde nükleer başlıklı silah olanlar onlar için niye tehdit oluşturuyor? Se sprašuje Erdogan in dodaja. Eğer adil davranacaksak, adil yaklaşım göstereceksek, o zaman nükleer silaha sahip olduğu bilinen ülkelerin nükleer güç santrallerini tehdit olarak göstermesinin dünya kamuoyunda hiçbir inandırıcılığı yoktur. Iran se je sicer že odzval na zaostritev ameriških sankcij in napovedal, da bo še naprej vztrajal pri diplomatski drži in se ne bo pustil sprovocirati.